Ok, mogu sad otvoriti oči? Da, sada da. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Hvala ljudi. Puno hvala svima. Ne znam što bih rekao. Simon, stigao si jednog dana, pun radosti, prijateljstva, svojih pjesama. I gitarista ima milijun, ali Simon je samo jedan. Svi koji smo ovdje te volimo i želimo da ostaneš. Mi smo obitelj koju si izabrao. Zbog toga želimo da ostaneš, Simon. Hoćeš li ostati? Onda? Simon, reci nešto, ajde! Prije svega, hvala svima na ovako lijepom iznenađenju. Hvala. Otkako sam došao iz Meksika, vi ste mi bili najbliži. Vi ste bili više od prijatelja, obitelj. I zato ne mogu zamisliti bolje mjesto od onog gdje ste vi. Moja obitelj, moji prijatelji. A što to znači, Simon? Ostaje. Vidiš, što bih ja bez tebe? Simon! 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 Hvala ekipa. Kako mi je drago što ostaješ. Najvažnije je da smo skupa i da je roller band ovdje, na okupu. Ljudi, puno vam hvala. Mislim da bez vas ovo ne bih uspjela. A ja sam što, hologram, a? Ne, Ramiro, nisi. Puno ti hvala. Hvala ti za podršku, stvarno. Hej, nema na čemu. Zato smo tu, fakat. Čestitam. Jako sam sretna što ostaješ, Simon. Imam jednu dobru vijest. Još ti nisam našla zamjenu, pa ako si još uvijek zainteresiran... Naravno da jesam. Odlično, super. A od sada ću vas trebati svu trojicu za stalno. Bliži nam se međunarodno natjecanje. O čemu je riječ? To je natjecanje u plesu na rolama za najbolje. Natječu se grupe od 6 do 10 natjecatelja. Ali kako ćemo ovdje imati puno prijavljenih, napravit ćemo 2 grupe i interno natjecanje na kojemu ćemo odabrati jednu. Uz to, predstavit ću roller kao mogućeg domaćina natjecanja. Wow, zvuči jako dobro. No dobro, za to ima vremena. A sada, idemo slaviti, kuća časti! To! Super da si ostao.